Yesu ndambie, Yesu ndambie, Yesu ndambie, Yesu ndambie, Yesu ndilikane, Yesu ndilikane, Yesu ndilinde, Yesu ndambie, Yesu ndambie, Yesu ndilikane. Hallelujah. Yesu ndilikane, Yesu ndambie ete wajasina sio kao. Isu ni new release iya gesa yasina nuiza numayona hata tina kuta nasano serious. Aha. Umundi masi wambita stano malatano. Umundi utenenga mawita manga lila ya kwa V8. Na iwe say 50,000. We ono ya kweli nisi. Yani wambita stano malameana. Kana nikiteji ta stasi. Stasi. Stano wawe twakiseveni malatano. Nulikita masiki tukiko. Bayino ndikita na. Na iwe tinene ya mutwano. Ozine zo mwito tuko. Tinene ya mutwano. Ono newe yu. Yukulingana na kwa yu. Masitida ida tinene ya mutwano na mundu la ichongo ni stano. Ngayuzu nongweza kuota nake. Masengiyo bakweke. Yesu akudhambie na ndakame. Sana nakweka na nini? We. Yasina. Nyokwasi anonge mama yaka na nui namba lisi ya design. Nui za anonge makuwa mona ezekukia muzemba. Ampo mashua kana ndio mwene wadhiusua Yesu ndambie. Wadhiusu ni wakwa. Nevinda taye kwina kao. Na nevinda taye mitwano yena dhana. Ndono mwaka na Yesu atulilikane. Na Yesu atudhambie na ndakame yake. Itabe banduku goko sete ngai. O yutu ibambe wa ngai na nevinda ya Easter. Nevinda ya kuyangai atuweke atulilikane. Nini na worship siya kwa siende ni sasi biko million. Nini hivi ka million nika bika million. Million views. Ando nimendito maisisi ambati siya kwa muno. Siya worship na sionde. Na niendo tungia mubea ando onde mokambala medito maisisi ambati yakwa. God bless you so much. Na mukulia mwende kwite wadhi wa Yesu ndambie baki sevene. Ende ekatombo tambo lao ndema ndio na utokwati ya Zakaria musiogatu atuthikise ne sengal gose kalundu getini mudose onena wa malimali. Ebe na Samuel Watson yasia atulola Florida USA. Tunacha bigito sama Andash yasia amen kolwa wadisu. Di junior aka sengelesisi wakaumu no na kieteka. Ya ni wakedo ninda kisalita wa Dr. Muidia yasia mitambo ni Athiani pia. Amen. Papa sadike kulete wa lete the secret chako na ujidi ya gikwi wenyangili dhina ni mwamu kana ni loss of family appetite. Waile kunena na cho ukama na dhina ula utumaketa kwa ta appetite ni chao. Nundu ute communicate na mundu. Ndu isoma na tona either ni muwau kana tona either no vikite menopause, kwi early menopause na kwi late menopause. Na ibetira mu minute kubika menopause. Nundu menopause unakuya ndo mabika na 80 years. Ange makabika na 32. Na ange ona makabika na 25. Yes, na ku 32 hata. Kwi ndo mabika menopause tene. Pai ale niwe yako ndo makwata period tene. Na kwi ndo makwata period late. So the same. Menopause kuna ya early menopause na late menopause. Kwa hiyo tuase kitu chako hicho bika menopause. Kana kiketha kina kindu kio kithini. No kithe kiitha na lack of appetite. Kwa hiyo ni wailoma na kibetu chako kithini ni chao kilikoni utanamba ukijudge. Na kindu kingi after kumanya. Ni waile kumanya ni stress sio kwate kibeti. Kana kindu kingi kana ni kiwau ukakitwa hospitali ukewe na chomoka hospitali mukasiwa. Kwi kibeti ona chako rono ona tiki sonono. Kwe na gonorrhea elena kwatete ando yumetoke. But inaiko, zote inaiko. No hewa. Lakini ndiao na mundu ina super gonorrhea. Kwanza yugu azume anza kuina ngiki kuto super. Lakini niwe si andu metha mayete wia kiseveni kana matemivila muno. Kwa hiyo mundu no twanite nduketekele mubila mutwana. Oto mundu wakwethia yake thani wa waiye na wendwe mwao. Na wote na kwete mubila mutwana. Kennedy choma kazi hiyo mambo imeniguza moyo wangu sana tena zaidi. Maji safi yasiwe jaga mbie kukweti na sani mama kima mwengelezi madam 2020. Paul Kisuki ya kazi ya tiwa mwe benduo katanza la kazi ya wote sina sio kama tuko wina wipe bani na maandiko mwina masi Tusuvie gospel yo kamba masi onakina ebe bani enyi viti na ndito nzio kwa Kristo
Kwa hivyo na mwisho vya gospel yokamba hiyo nimeona niwaambie mko sawa tu sana. Thank you so much baby wakatanza lai na jasina baba na kule bangu enda usongia pe ngambo kusisi kule ngana ni isome Andros mwanze kati ya tuko tenesa industrial area jeno akavolea kule je button beating ni gani button beating ni twasi ni wikuwa appetite ya kwila ndiende tuneno bo button beating button panel beating katika mutwano kibeti chasia kina kila kitambi cha waminosi yake la kitambi kidha hapa kibeti chucha kuika na kikalekela ke lituonete no kito ye njimu kana ukethia ni wakiu ya maleuma kola mwe baby fat iswita wa baby fat ukakikuna button beating kasi yokalaine kana muse wa kuona nuno ye muno ukamubembelesa muse ni wa bembeleswa ile ibetike mea muse sima neo mundi amkole bwi aguikome ekaini mutabie digital ni yukite no kethia andu imama nyema ilo bembeleswa ilo ikalote ubembelesa muse waku wisa yutiwa matani na nundu ni muthukumi wangaina ilo kutabia aume maito maile obembeleswa na ketha mundu mukana no butha cia mueme welo osisia ni tao kituma andi buthia mueme no ka solve kindu kiu nika no kethia ni wabembelesa mueme ukekalasia mueme uta ta king aume alama taiwa me king kwa mabuthi tu kethia atuma water kana ndete kikombe kiuwe ona niwa na umenie pinga muomo wo kata yu endete ba ngola cia naenda ba sisi ni chao kitumeto ibothwa kotetha utaiva school fees kotetha utathetha sisi na kera ndu iba fees ni kwenda kwaku maybe ndu ina wea ni waile kueleza kibeti reasons ya kwitha palawe nika no kethia kibeti cha kwimwa kwatania bitterness ya thela musine nundu bitterness yusu ya kwiso tuma andu mainywa sumu nino ni kibeti kinywa sumu but mase watata kuisia uisisia neza ndiye ndo nena muno ilo akinduchu but pa hiyo ndo mundu unywa sumu itepe wanungi peoneka peki mundu mukosu no nai provoked kana mundu mukosu no naetetwe wo mwingi muno ni mundu umeoyo ya lead to work ya lead kunywa sumu kwa uko andu makwika akindu kira atocha mundu niye mokubwana na muti but akaubwa mind waka konya ndui mwailu akathi kwenu akazi ndui museo akaita kanya ndo temana yes na kindu chuki kanoka komana mwitu wa nyumba mukau epa u ukethia ni wabuthia mukau na mukau ni undu wa maybe ndesingai aliyumye thayo na bandu mubene sumu ulieka nona kegara kwa ukindu kila ndo nakwase ne ati kila mundu umebayanza onia mukau akuwe panel beating ya mutwano yunundu naingijwe ya ilo kuna panel beating ketha mutwano wakuwe watu iye wakwatie kiu wali kile kiu hana magolo mangita sina kwenda usongia haraka ni saa 5 na nataka miongana na nyanya masina beonge kwaza nondo pena public demand bae kwasia taratibu ma studio tavigete saa kenda Christine Mwasa baba message very important Christine Mwasa ya sisi wakabande uniona no utungia mesimbingi au mbokie good advice. Amen. Keep it up. Thank you. Good job. Amen. Teresia Masaya kaisa mama si baby just do it. Maile kuda mena teacher diziandiki tu. Madam wetu wakati ni msio kiomba with kids ambia make ya sasa Safaricom ziandiki tu kwa mmoja. T-shirt kuma mundi twatangaza Athiani. T-shirt is your bedroom. See that baby, I'm ready for this thing. I'm ready for you. I'm ready darling. For you, darling. Nandu Mike kuita na Musioki. Ugali ya mweme umwita Musioki. Unaona kuwa ni Musioki no. Mbona wenda kanisani ugethe wini Sebastian mwite papa awanda di na yo ubaya mtu anone usuti ndadi waku usuti mbwana yangu usuni mbebi wale kwita mweme utusiro tusioke no gethe aye kaliti aleteti sasionde na choke beti chailo bembeleza wogethe akiukiti kucha niweze kibeti kiyo makucha ndo aye kwando ubembeleza kibeti chaku akikalile nota yani kibeti chaku yo mumaitha wambe tusungwa to koma na tugonzi yani to bembeleza lakini kibeti chaku kila kinomba tukitabe bila kinwete na kunza tono nakuya nini newe mundu kwenda okombo numba ati ekibeti pala main house icho chao serious ati ekibeti ayaka kombo numba kuimaanisha mundu aidha ne uyitwa ne mundu mukonge kana ena mundu muko kwenda ozabe zikuya ngwatia yes
nundu ba hiyo ndo wai lokola kwako wona difference kutuma muibi kabana wai lo manzono solve differences na ndukana gweni mapata makana kako ndukana we mapata makibeti chako kita ukikanyo kakia hii bebindi na mbesa isu kia wanu kuiwa kibeti chako kikunenga mapata maingi na maito tatonda namo ukamwea babe akinio you are king lakini niwe si ndina mbesa isu wenda how this saluni no dio kasukola ine next week nga unenga mbesa wiki nena sekibeti chako nesa eka kuona anzari ba ya online ukatinda obembelesete and notice ona ndumata unenga attention nacho kibeti kiki unengete attention bikaka kabangula mauna ndo kine attention eka ngutabie mwendo si ukunenga attention ukaimomiona eka ngutabie mutino mwaka newa na yulo nui na before kibeti chako kinengwa attention kana mwemi wenengwa attention olo niwe mubembelese tutavadhali keda bakubina ake mkwati nundu twiba nundu wake twiba tutumbe easternesa papa ngo kuleta masina jasina ninekule kwenye niki mundume uenda anza wa mutwano ona ena kibeti I was hata akulete aje watching live na kasema masina jasina ninekule kwenye niki mundume uenda anza wa mutwano ona ena kibeti kindu chambe twanena obo wa trust twanena kindu kila kitu aume maithinza ngaiombia aume mawisi anza nengi maitha na metho mawisi metha na metho makona aume meta visual beings yes asuni kuona na aume kindu kila ngaiwa ilo manenga no self control na boya mweme wa yuma nyomboka mboya ndaka me Yesu mubwike na ngaiya munenge mumo na wibo ya Calvinus wimunenga kakileti okiti kapo epyo generator ikaongame kule jasina kusema no kweli aume ingi maenda anza aume momala anza no with ya na kibeti chana ke muno na aume ingi mena ibeti smart maenda anza muno na ukethia yani wisengai yani na mathinza maenda na ibeti ndugu maenda na akamate zula akamate shape ndweke nundu Biblia ase no yeah we are wonderfully and made but now men need to respect themselves and men need to respect themselves by sleeping with their own wives not outside and waache kwenda nje juu huko nje ndio watakuwa nice na wana by the way wanaume wengi ndio wanaleta ukimwi kwa ndoa na wanawake wale wanaenda nje wengine ndio wanaleta ukimwi kwa ndoa so let us just be careful yeah love each other na tuna jamaa wetu wa social media na kundisika na noende wini unena hii na really by that really kweka la kidogo really by that ndio maanisha kana we mundu akaingi ndio maanisha lakini pe tofauti ya kawili niwe labda be umwe we ndo labda ke ulanga ngombe watu tungi kana mundu wingoloba kana chao pe tofauti ya kama ndinagwa nuenda tena ingi kilono na kwanza ni baita tofauti ya aka kila kitu imano bala inovo kila kitu ni tofauti ya kwaniwa ni tofauti. What do you mean by kwaniwa? Nundu tona kwethia kana maisha tofauti ya munengele tona kwethia mundu muka Petro na Diesel like ukethia pe mundu muka utoselera kwa mituki ile wani wa mituki na wewe ngokwa masaba marefu ikiweza kwaniwa you get you so we nundu we bakwa ni abaya aume inye mu prefer o alaka kana nulo kwikalanganga ini kutengemea na mundu mundu wili for example no withe bena mundu me umina mituki na ke kwata mundu wikala muno masaba marefu you get you mugeza kuelewana mwale yako subiana kana withe na mwale wana neza no bakwe kabinda kana na bakuboto isi communication communication ya ile dhaboka okay ya mundu wakwe ninendete muno na kukambia hii ni wane kuona nona taba sia mundu kila kindu kaba kewa wo aendete nziani angongolete bataka mananendete and method uwazi ni kana be open in marriage that you can tell your spouse openly this is your friend akamaeka ukia mume makameta ndati ukethia wa mwitia ndati wethia wa muiye ba yarote tune uyulwa kana ni mweme wa ilo mrage kila kindu ona wambe yo mukwate labda kumunenga mapenzi azu munengo ndo violate wenda utabia ibeti undu wenda lakini ndo
kutabiola wina ke bunumba asante wili nenda utopio ba yuko kubeja sina nondo wili watopio na ba itofauti kile kinachomalazi aume nza no itomo na itomo jine za aume inda misioni munondo ni makomoka super kizonono kioko but also kwi misyo mingi tai ku cause death katika mutwano wo niwe se mandiko measa mundu wakatatu ni death katika mutwano kwa ndwa ile kwitha na mundu ungi ila wambia kuthinza wambia kwete ndaka menge nyumbani yaku na wambia othinza kuisa kweka tabia Yesu withia ni bina muno pe pastor wiloteme wako I'm sorry to say no ni mwisi atemwako kibetini cha kanisa China praise and worship what na adhi ukitembelea I'm sorry kwa mapasta lama mbithukise but let me just say this andu kukomania ni makomanisienza but ketha ni batoneka ekana ina kukomanienza you know pastors twamunengere nda ya muno na ila watemiwe atemiwe mbika kiatu cha atemukani wisi ayethiwe nyumba aende kuanda meza mbele ya watezi kibetini chene na ni cha kanisa icha praise and worship na atemwako ono mundi ndatono tembea nesa kanisa ula waine we wai munene kanisa osu wonde wakitakoswa ni assistant pastor na athelo tukufu la waina wo kindu ke chandalika itano nondo akaungutu yani tuweta nyao tuweta itomoya ndalika itano itumeoyasia ministry itumeoyasia uya kuyando maisa makayali ibetisia boss wo makasia uya kindu kila ndona kwasia ni ati ketha nombethukisie oyuwe mundu ume ianga iya kwate mabutha maku kana kunenge self control nundu imutha yene jesete kuilicha andu muisioni ukethia winasia no kweo nota ile kweo ukethia musala waku wali kangusuni ni wiyaania sianane yani ukethia tisiana wikalana sio tisiana uku experience their love na tisiana maybe ikautethia but no way yesiana isu nundu waya mwitisia yitwa wako tini witwika musala waku wonde yani ukethia wibia mchezo enyewe wi talent lakini talent yesu ni costly Mwangwatia mwana za nikinengo mwangwatia vichagu kwambeu kuma kwa mumbi kiti tikinengo this is demonic ando maeka neno lala